Ovo je projekat koji je, kako bih rekao, možda imao više cilj, taj edukativni, obrazovni dio. Počeli smo onako stvarno, nismo imali neka velika očekivanja, ali rezultati koje smo vidjeli u posljednje vrijeme, to je od najboljih projekata, jer je postigao ono što smo zapravo zamislili. Zaista je bilo krasno, ja sam nedavno obilazio sve škole. Meni je bio jako zanimljiv, mogla sam da se družim sa prijateljima, prijateljicama, mogli smo zajedno da radimo, da možemo da jedemo te proizvode koje mi uzgojimo i proširili smo znanje od nečega ako smo već znali. Dobro iskustvo, mnogo toga smo mogli naučiti vezano za privredu, uzgoj biljaka, poznali smo čak nove prijatelje. Učesnicima u projektu i naravno financijeru ovog projekta opštini Centar. A ovaj projekat predstavlja zapravo simbol edukacija, inovacija i važnosti ekologije kada je u pitanju proizvodnja hrane. I mi se nadamo da smo ostavili jedan dubok trag da će zaista to primjenjivati u budućnosti i naravno preporučujem da se daleko više na ovu oblast položi pažnje. Ja sam Anna iz osnovne škole Hasan Kalimusa. Tako sam zadovoljna. Jeste pričali kod kuće kako je to red? Da. Ovo je cilj igre, jer djeca su multiplikatori. Hvala Anna, je li tako? Hvala. Ja se nadam da ćemo ovaj projekt nastaviti ili nešto slično.